Biane, what will a lume come? Lume come, Bobo Jack and Lume, na me finish more, na me hebe. Senior final lume a biane, and no quale I call you about 10 nimbo, and no quale come jam pia odinla. Niki echele nebe ni son keka home. Nipi ni blema biasi. Ninkanya yuane first hotel in Ghana. First hotel in Ghana. Seaview Hotel. Eya ganglesi. Many ho amele. Ame ho asom. Nisa nefe tourist attraction. Nefan. Battery a home. Forte a home. Many non jene. Si kaja me ho a waka egbe ha me. Koche imfe no ko bigi bo no ko belo ba ke. Si wa yuemo le mo ko nyen ho. No wa yuemo nyemo ami. Ne ka gbo. Nyefane ka won yue kusun here. Nyo Basley niki Presby. Amenyange e wa kusun. E wa mene fe mi na akpaka ayo sofo ekome na me chi na me nye gama agbe. Chikoti ame so mo ayu e gan again. Awo ame ya ho. Sinye fane kaji Otele opolonja tue oba jo polonjo. Washington ne no to so mo isia bia. Si game nfa. Kote heko ni ayo yue mo mi no sando ka he o ya gen. Eto bule. E da ko sofo episu so aka game pia ameni ne na menye akpaso. No ne yue anya no isi. Akpaso eji adun ko ede wa ka moto mi enme game episu mo ni sika ji ameden. No e wa kaji ayo egan na ayo yue mo kokome ameba na sika. E wa sika na mo he wa menyange wo yue mo nyekenya bi ayo agan esia. Mene no wakayo Yesu Kristo efamone nyoma na ejo ma hwe musufe musu no meni to bi amena mefe uni to wu amena chimwanye ba anye je duban meni to ngame wan nyoma amenu chumo bo nu akotoku to ngen aboje bo ocheni okatofa ba pa na chakuzu naga no bo yo ahun no mo na ona wuji osupan shige no ba gboduku no anye fare ba se chose mo nye mo ami kanya mo menya suban ba jengba ni wasa ba na nye ti mo nye planchi la ba jengba si je no te no chi no ke ka to ni bi kemba e ja ka a wo mo ko si ado e ke ba ko on flick le dabi ba se chose mo je na kan ni no a chose mo no sofo e ke ha nye mo ami ni kanya mo menya dumba kokoko o sofo e pi ka aye gan kusun ke gan yo mo ye ke ka me ke won ja wo si nye fa ne wo gba itete no wo hie kusun ni mena Christopher yafi na ke Christmas. It is a Christian festival. Ni waka won ye won ka ka won jawo. Christmas is a Christian festival. So somebody should go and find definition for festival. It is an event by a group of people living at a particular time to commemorate an event which happened some time ago. And we guys, when we are celebrating Omowo, then some pastors say we are doing fetishism, idol worship. Our very names we have. Our very names we have connotes culture. When they mention your name as a gun, it is a postal address. They know the house you come from, the clan you come from, the family you come from, the town, everywhere. So our name is very unique.